Amahoro y'Imana bane namwe muri komera Kimama Moses. Hari ikintu gatoya hano na ngoma mpereho. Urabona nk'iki gitabo ugereranije kikaba nk'ubwato. Ubu bwato bukaba burimo abantu 100. Hanyuma ukabona umuntu ariko atwara buno bwato agiye kugonga umusozi ngo akore isanganya. Wewe uri nk'umuntu muzima wohora ukareka umuntu akakomeza nyonga ubwato agonge wa musozi yice babana 100 bari mu bwato canke wamufata mugahagarika bwa bwato kugira ngo urokore babana 100 bari mu bwato. Ndabizi ico mutekereza. Igisubizo ni cakindi mwamufata uwo muntu mukamuhagarika kugira ngo namwe ubwo buzima ntimubugiremo. Rero ikibazo hano gihari. Gute je ushobora kumpanura nakoze ikibi ntaguma nidadira nze ko nakoze bibi? Gute abantu duteye uko? Gute wewe ukora ikibi umuntu akaguhanura ukaguma usakuza kandi ubizi ko bakoze ikibi? Gute twebwe abantu dushobora gushigikira amabi? Gute twe dushobora gushigikira umuntu agiye kugonga umusozi ngo yice abantu 100 bari mu bwato? Ubwo bwa bari ubwenge cyane natwe twaba tugomba kuyica nkuko tugomba kwica mu bandi. Hano hari umugabo yari kavuga ibintu kandi umugabo arahanura gose cyane. Ahanura ibintu bizima mu byo numvise. Ndagomba ndabumvishe ibintu bibiri yaravuzeho. We nawe nimba uri ubwenge uraza kubitekerezaho uvyumve kandi wongere ubimenye. Mugabo hino ko tukaya kuri ico kiganiro abantu benshi mukunda kuvuga ngo ni bisanzwe. N'ikintu kibaye ngo ni bisanzwe. N'ikindi kibaye ngo ni bisanzwe. Hari umugabo hano numvanye ikiganiro yari kavuga kuri ibintu bijyanye no kuvuga ngo ni bisanzwe. Yarimo bivuga neza gose cyane. Reka mazina kabahere ko ari kamwe mukumviriza. Mwaramutse. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu abarundi kenshi na kenshi baba shocked canke batangara iyo bumvise ikintu cabaye hirya no hino atari mu Burundi canke umuntu agize critique ku kintu kiri Burundi bo babona ko ari normal, ko ari nk'igisanzwe. Donc i Burundi ibintu bisanzwe mu bindi bihugu si bisanzwe. Ça c'est pas normal ko umuntu akomera kandi agwaye. Utamakuru make ngo no kwere n'amahoro ngo namahoro ngo uretse ngo hamukamenge ngo inkoza araye zirasana. Ayo n'amahoro cyane n'intambara urumva. Donc kana ko ari normal. Ibiturire abarundi babigize normal. Kwiba ni normal. Donc umuntu akora kwa muganga agafata imiti ku mugoroba agatahana muhira très normal. Ibyo mu bindi bihugu mboje mudamu akora muri pharmacie hamwe yotona paracetamol imwe ikidonge kimwe ikinini kimwe urutete rumwe akarutahana. C'est pas normal. Ivyo c'est pas normal. Ikivuze ikinini kimwe sivuze binini 18 paquet simvuze nivagiye kugurisha juste atoye kamwe sinzi n'igituma yobikora. C'est pas normal. Nta muntu atora ikintu atari cyangwa atahe. Muga mu Burundi babona ngo ni normal. Umupolisi akubise ikofu umuntu très normal. Umuntu apfuye yishwe na leta ngo nta bwami butica murambona makomene ngaho très normal. Ivyo bintu mu bindi bihugu byose so n'est pas normal. Ibijewe hano buri mukungwaza umutima. Ndabivuze incuro nyinshi. Hari gihe numva mu mutima ngomba kurira kubera ibintu bibi wacu. Umuntu hari ibigihugu bakubwira ko ari bisanzwe normal. Umuntu arakora ibibi byose ngo ni normal. Narabuze ikintu je na kimwe ushobora kubahanura ngaha Barundi ngo bahinduke. Mu bindi bihugu bino bintu twebwe iwacu dukora tukavuga ngo ni bisanzwe. Mu bindi bihugu ntubikora. Ubikoze baca banagufata. Ubikoze uranapfungwa hafi yo guhera yo mu gihe ubikoze. Mugabo twebwe ngo ni bisanzwe. Natangagiye muri hari gene umuntu abapfuye ngo none ngo abandi bo ngo ntibapfa. Nta mpuhwe, nta kigongwe, nta mbabazi tugira. Kugira ngo twe duhabwe umugisha tuwehezagirwa. N'igihugu gihezagirwa. Bisaba yuko tuba abantu beza bari n'umutima. Ikibi tukamenya ko ari kibi. Iciza tukamenya ko ari iciza. Muga mu gihe twega ducanga ibintu, iciza tukacitwa ikibi, ikibi tukacitwa iciza, nta n'umugisha twohabwa n'Imana. Kuko tuba tunyuranije uko kuri kumeza. Jewe ntabwo ari mbeshere, hari gihe numva ncitse intege kuko sishonje ntanzara imvugisha. Hari gihe numva ncitse intege umenga ngomba guhema n'abarundi siswe no kubahanura. Muga rimwe na rimwe nkabatahura. Ko rikindi abatahura nk'iki kiganiro ngaha. Mobutu Sese Seko wa Zaire tugiye hambere. Yamaze imyaka 32 ari umutegetsi wa Zaire nta muntu umuvugiramo. Mu gihe cye yateje imbere cyane umuziki wa rumba ku buryo ibiro bye bwite n'abajyanama be bajyaga bagira uruhare mu gushinga amatsinda y'abaririmbyi
hamwe n'ababyinnyi bakomeye cyane ba rumba. Bashyigikiraga kandi amatsinda atandukanye ya rumba, ubundi bigasa naho rumba ari ikirango bwite cy'igihugu. Mobutu hamwe n'ubutegetsi bwe batangaga ubushobozi bwinshi bwo kugura ibicurangisho by'imizindaro bigomba gutuma abantu badasinzira nijoro kandi na kumanywa ntibasinzire. Birumvikana amasaha hafi y'ubuzima bwose bw'abaturage ba Kongo mu bihe bya Mobutu Sese Seko Wazabanga kwari ukuryoshya mu bihe by'imiziki idunda cyane. Uyu muziki wa rumba mu buryo ucuranzwemo, uburyo wabyinwaga n'uburyo wakundwaga bidasanzwe, byaje kuvumburwa yuko waba igikoresho cyo kurangaza abaturage benshi ba Kongo bagashiduka. Mobutu abategetse imyaka 32 kandi nta kintu kidasanzwe cy'ubukungu cyangwa cyo guhindura igihugu yagejeje kuri Zaire. Iyi ni principe ikomeye cyane abategetsi bagenderaho. Bagomba kubwira umuturage yuko bazi ikintu akeneye kuruta uko we akizi. Muzumva kenshi imvugo ngo umuyobozi arabatekerereza, arabareberera. Ubuyobozi bwanyu ntabwo businzira, ubuyobozi burimo kubashakishiriza. Mbese nk'uko umubyeyi aba azi ikintu umwana we akeneye cyamugirira akamaro, kubera yuko umwana we kenshi byamugirira akamaro ntabwo abizi, bizwi n'umubyeyi. Burya ari n'ibishoboka n'umwambaro ari umwambaro wambara, ubuyobozi bwajya bujya ku isoko bukakuzanira. No guhaha mu rugo iwawe ibijyanye no gutunga umubiri, burya ari ibishoboka mu bitekerezo bya leta yagakwiye kubikugurira ikabikuzanira mu rugo, ikawukorera ikigega cyo kurya, mbese ikamenya buri kintu cyose ufite nk'aho umubyeyi yamenya umwana. Ibyo bintu bifasha leta yuko ubwenge bwawe ukoresha buba buke cyane mu gutekereza, nta ruhare wongera kugira mu bijyanye n'ibitekerezo leta yagira cyangwa imigambi yayo. Ibi ngibi nabyo rero biva mu mbaraga abategetsi bahabwa na rubanda. Hari ubwoko bw'abaturage bafatwa nk'abadakuze, population prémature, abaturage batekereza yuko batarakura cyangwa batageze ku kigero cyo hejuru mu bijyanye no gutekereza. Kenshi leta ziba zifuza yuko abaturage badakura mu mitekerereze kugira ngo zigume zibatekerereze, zigume zibarebere nk'uko bavuga, zigume zibibemo umuturage abaho ngaho gusa ategereje ikintu leta izamuzanira cyangwa icyo leta izamutekerereza. N'ibyo iyo bimeze gutya rero ibijyanye no gukura biba bizagorana cyane, kubera yuko leta ntabwo zikunda guha uburenganzira abaturage kugira ngo batekereze byigiye hejuru ibyabateza imbere n'imiryango yabo cyangwa se ibyateza imbere igihugu muri rusange. Nta wayibaza ngo ese buriya biriya nibyo twari dukeneye, cyangwa ahubwo bose nk'abitsamuye baba bashima ayo makosa, bumva yuko ari amafuti y'umugabo ahinduka uburyo bwe, bati ubwo ari leta yabitekereje cyangwa ubwo ari leta yabikoze byari biri mu nyungu zacu byanze bikunze. Leta ikabaho ngaho itagikosa n'umunsi wa rimwe, ahubwo ibyo ikora byose bumva ari neza y'umuturage ubwe. Hari n'igihe bigeraho umutegetsi akaba atatinya kuvuga ngo yemwe bana banjye, arabwira abaturage b'igihugu. Ubwo kandi arabwira abaturage barimo abakuru n'abatoya bagize igihugu abereye umutegetsi, igihugu kinini cyane kirimo inzobere n'abashakashatsi, ababyeyi n'abasaza, abakire n'abakene, abantu bari mu nzego n'amoko bitandukanye. Ariko rwose mu mvugo ya gitegetsi ati bana banjye bifite icyo bivuze biriya bintu. Ni ugutuma abantu biyumva nk'abana, nawe ukaba umubyeyi ukaba hejuru yabo. Abaturage bagomba kubaho nk'ibigoryi batazi ubwenge namba. Ahangaha rero ni byiza cyane yuko leta yirinda abantu bazi ubwenge kandi b'abahanga. Kwiga se ubundi ninde bifitiye akamaro? Uwa mbere bifitiye akamaro birumvikana ni nyiri ukwiga, uwize. Wenda igihugu nacyo bikakigirira akamaro ni ngombwa. Ariko nanone kwiga ni ibintu bishobora kuba imbogamizi ku mutegetsi cyangwa se kuri systeme y'ubutegetsi iyo itigeze iteganya yuko hari abantu bagomba kuziga by'ikirenga bagasobanukirwa. Tubyumvikaneho, systeme cyangwa ubutegetsi bashobora guteganya yuko hari abantu baziga mu minsi iri imbere bakanitegura ibyo bazavana mu masomo yabo n'ubuhanga bwabo. Ariko kuri systeme itarabiteguye ni imbogamizi zikomeye cyane kuri wa mugabo wize cyane ugomba gutera impungenge ubutegetsi. Impamvu muyibuke tugitangira, uriya mugabo wize azaza kujambura ibintu bitagenda neza mu butegetsi, narangiza byereke rubanda akoze isoni ubutegetsi. Gushyiraho inyigisho mu mashuri zidatanga umucyo ku bumenyi, inyigisho zisa naho zicurikiranye cyane,
kandi zihindagurika, cyangwa se nanone inyigisho zidatanga uburyo bwo gusesengura no gusobanukirwa ibintu biri hanze aha, mbese kwiyumvisha uko ibintu byakagombye kuba bimeze mu bijyanye no gusesengura. Bene izi nyigisho zitangwa gutyo zicurikiranye, zivangavanze, kandi ugasanga abantu barangije bene izi nyigisho nta kintu bashobora kwimarira bo ubwabo mu bijyanye no gusesengura. Ni ibintu bikorwa ku bushake bw'ubutegetsi mu bihugu runaka. Iyi niyo mpamvu rero ikomeza gutuma je nihangana ngo manigisha, kubera mu Burundi byaramaze kutuzamo cyane. Ndizwe somona bitagenda neza nibo babitegura. Ubura ngo ndabereka wa mahanga w'umugabo hano, sinibuka amazina y'UFC ikintu ngaho menga kivimvye ngaho, ndabereke uwo mahanga ubu nawe ntibamukunda kuko mu mutwe bamaze kumena nk'ibi bintu byose bavuze ngaho. Muga hari ibintu hanavuze vy'umumaro, umwumvirize cyo duhetsa. Harabaye leta ya mbere ya Arengiyome Bunyoni, haraba leta ya kabiri ya Gervais Ndirakobuca, ubu haje leta ya gatatu ya Nestor naho ntuye. Twebwe rero tubona ko leta zibiri za mbere zarananiwe gutonyisha ku bibazo bihanze abarundi. Rero mwibaza ko abesha uyu ari no mu Burundi, ahubwo ndakunda umugabo kwera ari umwihevyi avugisha ukuri ari mu Burundi. Izo leta zibiri zose zarabananiye, byarabananiye gukemura ibibazo abarundi bafise. Izo leta izo zibiri zose zarabananiye ari mu Burundi, bamuvuguruza byarabananiye bete kuba amaso. Ubona haje ya gatatu izobikemura, ni ya gatatu ntabwo izobikemura, kubera ko bamwe bari barimo n'ubaguma bazunguruka murabe rero. None izo leta zimaze ico gihe cyose nizegera abahanga nk'uyu mugabo n'abandi bahanga babagisha inama ivyo bokora. Erega abategetsi ni mumvirize twese tuzova, ntabwo tuzobaha iteka ryose. Mugabo hari ikintu dukoreye abarundi. Bunyoni ngaho yarapfunze ngo nibateze ibibazo, ahubwo amaze gupfunga ibibazo byaciye byiyongera cyane. Usanga bijya bintu ari imvo za politike, ntabwo ari kuvuga ngo nikwera ngo ibyaha ari yakoze bigaragara. Mugabo aje imbere yacu baduhenda yuko yagomba gutembagaza ubutegetsi. Yaba ko kari we kibazo yari gupfungwa hanyuma ibintu gace bihinduka bikagenda neza. Bya bibazo bikiduhanze kwa kundi nukuba yuko iyi leta ntiyari ikwiye kunanirwa, nta burenganzira ifise bwo kunanirwa. Nibavyumve twuko tubivuga, ahubwo fite mbere mu gifaransa bavuga bati iyi nk'iyi leta ina pas droit l'échec, kuko niyananirwa nayo nukuvuga yuko ni manda y'umukuru w'igihugu ya mbere nayo nyene urumva izo binaniwe no gutora ibibazo igishwe ibibazo by'abarundi. Abandi bakuza bakwiye kubapona kuzana ama interference ni bane nani ibi bintu bigisibije muri iki gihugu ngo abagenero mengo amategeko umugenerali ikintu cyose mu general mengo nta tegeko abantu bose bije ni bya general, ukamenga ko ari general arasumba umushikiranganje ngirira iki kidaciye amategeko negative ya ibi naje bu nivyo ndabankira kora ikintu kuri kujya amategeko, kuko mu Burundi umenga bose ni itegeko umwe yitwara uko agomba. Niyo mpamvu ibintu mu Burundi bigenda nabi. Listen, ibi turiko turabikora ni nk'isomo n'ishuri turimo dufasha abantu kugira ngo batahura, wowe ukaba warabitahuye nta kibazo biteye. Mugi impamvu ubona igihugu cyacu kigenda kiraba mu kajagari nuko ata amategeko bakoresha. Umwe wese ni ngiribi, umwe wese akora uko abonye, ntabwo bashira hamwe. Canke abaguza tugavuga ngo barakomeye bagashaka gukoresha amasoko ku nguvu ikindahambaye mpabijya ku nguvu no higaro mu bandi canke mu mugambi uri ku butegetsi. Abantu mu mugambi tutasepara les affaires de l'état de l'administration et les affaires du parti. Nukuri zo interference itavuye niturote ngwiritije guhindura ibintu. Leta nshasha nigarukire kubaha itegeko muri iki gihugu. Ega muri iki gihugu kubaha itegeko naco bikivuze. Itegeko ni kuva hejuru itegeko ngo naco rikivuze. Bantu baragana bagapfundikanya ibintu akagira iki itegeko rije mwigizayo. Nta gihugu cyo gutwarwa gutyo. Yewe niyo ngiye mwibwirizwa shingiro nkasoma ico itegeko rivuga nace ndaribwira abarundi, ahubwo ni jewe cantukwa kandi mvuze ikiri mwibwirizwa shingiro hagukurikiza icanitse mwibwirizwa shingiro mu itegeko bakurikiza ikivuye mu mutwe gusa. Iyo bana tubaka amategeko ni jengre leta atabateko tucubaha ucutaje tutagera kira je iturere cyo kutagwanya iturere
leta Nestor turayibwiye turavuga hera nyeri ivyo biturira grande kurisirikira byaba iki gihugu hasi la corruption politique la grande corruption iyo ava ngo déclaration de biens turagusavye Nestor itanga karorero nyine n'abandi bose kuri leta nshasha umukuru w'igihugu umushikiranganje nibatangura nirigate ko ari wahibwirizwa shingiro batabikoze none ibwirizwa tutagwe kutagyubaha ari ya mategeko runa yandi azokubahwa gute ibwirizwa shingiro ryo riyakurira ibi vya confidential abantu badandaza bose n'ibiki kosora ibintu ivyerekeye amasoko yaratewe nta nuko inavuga ajya amakode bandika n'ibishusho bwabo amasoko minga atangwa ari decision ziriko mingo n'ingingo zifata leta Nestor rétablissera la coopération bakozi bivyagije murebwe byose biriko biraza ari coopération ntabyo tuzoshobora kubaka ntabara tuzokubaka coopération itarimwo muri ibi capacité yo kumerita coopération yo kumerita gushora kubaka nideria liboneka les institutions bagafasha cohésion ivy'impunzi bigabanuka abantu baterasubiza hamwe iyi chapitre 2015 hereye kusasubiri hamwe iki canyuma cyo cavuze kirakomeye iki canyuma kubera ibintu byose biba baguma bagarukana ibya 2015 bijya byarahise koko hari umuntu abayakoze viole umuntu akoze viole ukabona ko yaturiye umuntu yishe umuntu uwo yarondewe mugabe ikibazo bamwe muri mege abarundi mugira n'abategetsi bacu habe nabeshi mu mege mu mbonera kure umuntu wese agiye mu myerekano yitwa umwasi w'igihugu abo namakosa muri bari yabeshi bahunza ari bamwe bazi mitwe bize bazi gukora bazi no kurondera ubuzima ibintu by'abandi nababwira bagiye hanze bakaba beshi bakaguma babimpunzi bazokwiyubaka bacika ikirobere siko ndavuga ngo kwera ko ndabanga bazokwiyubaka kuko harimo incabwenge mugabo manda bari barimo biriya byaraheze bahamagare mushire hamwe mugabo mutereko muri yubaka byagura yuko baza yubaka mushire hamwe baza twubakira igihugu hamwe kuko harimo incabwenge kuguma tubisubiramo byaraheze buriya byose muvuga ngo hariho ngo bakoze ngo bagombye kubita ngo kudeta bagiye mu Rwanda mu vyitwaza byaraheze nibagende bigumire bare bagombye kubikora mwamugere ku mupaka mushireho bariyera mugamureke ubucuruzi bwibandaniriza mu gihugu kirinzwe nabo bo kwinjira ngaho ngo baranyuze baraciye tureke kubigira ugwitwaza twuma dusubiza igihugu inyuma turabi ibintu vyogirira umumaro cyane igihugu umurundi ni umwana mu rugo yakushije gakora ikosa rimwe ntabwo ari ko mwica cyangwa kumupfunga cyangwa amaso w'igihugu uramuzana ukamwereka yuko n'ivyo yatekereje yuko bitandukanye ngamugire mu gicitwara uko mumeze nabuko baratinya no kuza bacavuga bati niyo tugenda ngaho baratwica shira ibintu ku murongo hagendera ku mategeko muharire muhuze mushire hamwe twese muri rusange twubaka igihugu tuve mu majambo yonyene bije no mu bikorwa tubone n'indongozi ivyo ziriko zirakora turagomba kwibaka igihugu cyo ndongo abandi biyubatse nta kigoye nta kibuze nta nakimwe tire kugira ugwitwaza ibintu tugumiza ibintu mu bukene byose birashoboka duhindure mentati twubahiriza itegeko leta nayo nimbikunda abarundi ishira ibintu ku murongo itagombye kubikora nkuko hano yabivuze nta bizo bitandukana n'izindi manda zari zihari barakoze